Možemo početi, ja. Poštovani sugrađani, imamo danas čast i zadovoljstvo da ugostimo eksperta za ekonomiju i financije u našem gradu, gospođu Svetlanu Cenić. Molim vas da je pozdravite. Dobar dan svima. Pozdravljam vas iz Fundacije Centar za zastupanje građanskih interesa. Hvala vam što ste sve odazvali. Onako, mi smo ovdje u Fundaciji, imamo jednu viziju politike kao stvari jedne borbe. U suštini se tu radi ne o borbi za neke velike ideale, nego o borbi za moć, za sredstva, u ovom slučaju budžetska ili izvan budžetska. I mislimo da se cijela ta igra i cijela ta borba odigrava upravo oko tog jednog osnovnog cilja. I zbog toga bi željeli da i građanima ukažemo na to i da im ukažemo upravo da su oni ti koji imaju moć svojim rukama, da im daju onima koji će na najbolji način, to jest na najefikasniji način, trošiti njihova sredstva. I to su upravo oni kojima i treba da daju tu moć, a ne onima koji zloupotrebljavaju. Vlasna, učna sam prvo, a mi mikrofon čini mi se ne treba. Tako. Prvo, dobar dan. Došli. Nažalost, para ima sve manje. Ja uvodno ponavljam da, jako mi kažu da sam baba roga, da mi ništa ne valja, moje prognoze su se pokazale tačnim, da tonemo, i da će biti još gore. I da je odgovornost biti pesimista, a ne budalosti i optimista u praznoj kasi, odnosno sa ovolikim zaduženjem. Moram reći da koliko god to izgledalo skandalozno, ja ipak mislim da se mi nećemo početi oporavljati dok očigledno ovo sve ne propadne, odnosno dok pamet nekako, sporo putuje od stražnice do mozga, ali valjda će doputovati nekad kad se debelo padne i otrese na ledu. Ja ću pokušati da nešto skratim koliko može, ja ne znam koliko je vas ovdje ekonomista, to prvo, ima li ekonomista, kojima će biti možda i dosadno, jer znaju i šta je budžet i šta su javne financije i javne potrebe i kako se to kroji budžet, pa ću neke stvari pokušati što jednostavnije i što kraće, a da se onda bavimo isključivo Zenicom. Ja imam tu i vaš budžet, ja sam iščitala i vašu strategiju razvoja opštine, znam kako ona izgleda, znam koliko ima, na primjer, u toj strategiji, čini mi se da ima 123 strane, koliko zaposlenice, čak i oni pitaju, kakav ste to narod da se niko ne pomuni. Ma ne, ja ne govorim sad da treba, ne znam, kamenicama gađati isluge, daleko bilo opet i o našem trošku. Nego da niko ne pita, halo, kradeš me, bunariš me, lešinariš me, uzimaš mi pare, koliko dobro. Možemo se i dalje uporediti. Nemaju mozga, evo, žive nemaju mozga. Ja se onda svako s mora vratio s bar jednom morskom zvijezdom. Njih najlakše napucati, mozga nema. Ovdje nas hvataju ko mreža. Samo izbori, to je hvatanje kako hoće. Kameleo, 2 put ima veći jezik od tijela. Svako poređenje s političkim kameleonima, naravno nije slučajno, ni najmanje. Guska, prva ptica koju je čovjek pripitomio. Je to nešto čuo? Ja se kod nas kaže glupako guska. Ovdje je pripitomljenih 3,5 miliona ljudi, to je strašno. Pripitomljeni, dovedenih dotle da niko ne pita za svoja prava, niko ne pita za svoj novac, niko ne preispituje. I opet kažem, mojte misliti, ja nisam zato, jer niti sam za jednu partiju, niti sam član jedne partije. Ne može se vlast meniti preko noći. Ali se bilo koja vlast, ja se ona zvala trt partija, mrt partija, koju god hoćete partiju, može prisiliti da uradi nešto bolje. Može se zahtevati da neku odluku izmeni. Može kad 10.000 ljudi digne glas i pita gde su pare, dobit će odgovor. Ako to radim samo ja, dobijem po leđima, naravno tuče kogod stigne, ja ne valjam nikome. Ali ako je 10.000 takvi, onda je neka priča sasvim drugačija. Onda, naravno, kad dođete u vašu opštinu, u kanton, bilo šta, imate drugačiji glas. Gdje ću, naravno, morati da se vratim i na sindikat. Evo, i Bogotnice počne jest krakove kad je gladno.
Mi smo već počeli jesti svoje krakove, mada, opet kažem, i kriminalna hobotnica tako završava. Kad nestane para, znači kad nestaje para, prvo se kreše onima koji nisu glasači, to je ono što socijala i koji je što njima oni su navikli. Na kraju počeli se i elita jesti između sebe, ali ko plaća tu cenu? Cenu plaća naravno građani uvijek, bez obzira na kojoj se strani nalazi. Ovdje ima mlađi koji će sigurno, koji znaju ko je Tom Waits, ja se nadam, koji kaže da je Bog na službenom putu, a koga smo ostavili da upravlja dok je on na službenom putu, ubice, lopove i advokate. Advokati nam dobro stoje, koliko je parnica, nije ni čudo. E sad, da se vratim na Zenicu, ali prije toga, prije što je otvori budžet, ja previše... To zaduženje kasnije iskoristimo u postica razvoja privrede. Sva naša zaduženja koje imamo sa MMF-om, sredstva se koriste za javnu potrošnju, što je pogrešno. Odmah da vam kažem što se tiče currency boarda. Ja kao ekonomista, naravno, ja bih volila da ima neki fluktuirajući kurs, pa mi malo oborimo kurs, pa stimulišemo svoj iznos tako, pa on bude jeftiniji i sve to. Sad vi meni recite, kako vi zamišljate takav kurs, da nije currency board, koji ima svoje manjkosti, jer po currency boardu ovlaštenje centralne banke je samo da poveća obvezne rezerve banci ili da smanji i time reguliše količinu novca u opticaju. Uzgred i devizne rezerve su u zadnjem periodu pale za 500 miliona. To nešto govori. Sad ja vas pitam. Vidite li kakvu mi političku strukturu imamo? 17 mjeseci čekamo na budžet. Šta mislite koliko bi trebalo vremena dok ne bismo došli do inflacije koja je onda porez na sve? Pitanje za vas. Hvala. Jedna informacija je, mislim da je vrlo bitna, nekako, samo ste ispomenuli, volio bi vam više uvijek znam za uvijek. Ivan Kozarević prije možda 2 mjeseca govorio da smo vrlo stabilni, da je centralna banka čak u plusu, da... Međutim, vi sad spomenuti da je devizne rezerve da su u minusu. Mislim da... Znate šta? Ivan Kozarević ima dugogodišnje benevoliju. Njegova ljubav prema meni je prestala onog momenta kad smo bili u jednoj TV debati, kad se ga pitala zašto su devizne rezerve u Hypo banci koja je pod istragom i nikad mi to nije oprostio. Verovatno mi neće ni oprostiti ovo što sad iznosim podatak, jer nije zvanično objavljen, ali jeste činjenica da su pale devizne rezerve za 500 miliona. I da ovo što MMF je brzo uskočio sa ovim je više zabrinutost, odnosno alarm bio to, a znaju oni dobro s kim imaju i kakvog posla što se tiče naših vlasti. Iako, iskreno da vam kažem, o MMF-u, kad je otišao Pinter, to je sve najbolje. Da li je trebalo? Prodati BH Telekom. Slušali smo stalno da se o tome razumije. Nešto da vam kažem. U Republici Srpskoj, da počnemo odatle, pošto je tamo Telekom otišao. Na moju veliku žalost on je otišao, ali sa sve infrastrukturom, to je najtragičnije. I naš informativni prostor kontroliše Srbija, ali on nije privatizovan, ni prodat drugoj državi. I to je problem. Što se tiče BH Telekoma, dobro je što nije prodat, je ostalo nešto nakita da se proda, utrži, ako bude zlu ne trebalo. Međutim, problem BH Telekoma što je također partijski depo. Što bi on mogao da ima mnogo veći... U kompjuteru. Naime, napokon nam internet omogućava da pamet možemo prodati bilo gdje u svijetu. Ja ne vidim da postoji ni poticaj financijski, ne vidim, ili barem nemam informaciju kako se to može složiti, da mi budemo dio planete i da zarađujemo pare putem interneta. Ovo je upravo to pitanje što ja govorim. Ja bi se zalagala za to portfelj zapošljavanje, upravo to. Zašto vi ako radite sa svog računara morate platiti 2.500 maraka da registrujete firmu i prođete onu proceduru od 3 mjeseca da mrzite i sebe i sve na kraju zamrzite dok ono idi bogat kod Marice u kancelariju 22 pa onda izađe, Espa te čeka ako nije otišao na pauzu tamo pa dok sve povadite te papire prođe vas volja za život. Tako, plus 2.500 maraka, ne jedan pošto. Zašto to ne bi moglo biti jednostavnije? Upravo da vi sa nekim ugovorom radite sa svog računara. Ja godinama... Ako možete komentirati u ovakvo vrijeme, ulaganje, vidjeli smo sad ovdje stavku zadržavanja, jer stroške nekada 470.000 maraka.
U ovako vrijeme, je li to u stvari pomankanje i vizije i strategije da se u stvari ulaže u te neprofitabilne projekte, s obzirom na već potpredsjednik Hrvatske vlade Čač kaže da su im arene omšao oko vrata, Varaždinske i sve Varaždinske, a Spaladium je zatvoren. Šta je u stvari to neko kupovanje? Pranje para. To je Svi ti grandiozni objekti koji mi napravimo, znate sami da stoje prazni. Možda Sarajevo napuni, ne znam, Skideriju, Zetu i to treba da se desi neka koja manifestacija. Ako ne ulažete u sportiste, šta će vam sportski objekt? Znači, naša reprezentacija treba da ode negde, to se krpani, može do 5.000 od ovog, 3.000 odande, a onda napravimo objekat zašto? Da dođe Portugal da igra. A Portugal dođe iz mene pa na ušta, pa mislim, imate sportiste ovdje. Znači, prvo treba uložiti u sportiste, pa onda dati mu i da ima neku nagradu, da se stvarno bavi tim sportom, da bude, što kažu, dostojanstvo, brani boje nekog kluba, države ili čega, pa onda da pravimo te objekte. Međutim, znate, jako je to prijemčivo za ljude, govorimo u svim opštinama kad se kaže gradit ćemo novi stadion, jao, svi kažu, super. To što niko na taj stadion ne dolazi, to više se i ne pita. I onda bude i pozidanje Skadrana, pa ovamo se recimo tu sportsku dvoranu gradili, ja mislim, 10-12 godina. I evo, konačno je završeno. Zato što se to počne, isto je predizborno, a na kraju većina tih sala zvrlje prazna. Borik u Banja Luci ima problem sa takvom salom da zvrlje prazan. A bilo je priče, izmeštit će stadion Borca, negdje prema Laktašima, gle čuda, a tu će biti skupštinski kompleks. To su sve stvari na pameti u koje se obično ugradi svakom samo jedno 10-15-20%. Na kraju, znate, to zvrlje prazno, mi svi aplaudiramo, a sportista nema. Gdje su naši sportisti i kakva reprezentacija? U sljedećoj odbojci. Samo malo ću imati, a troškovi nadzora na to sve su 750.000 maraka, imate javno preduzeće za izgradnju grada koje to treba ostvariti. Ja samo, meni je toliko drago kad ljudi počnu razmišljati, čekaj, stani, pa se nadam da kad dođe do budžeta će neko postaviti pitanje. Izvinjavam se, samo prethodno je bio gospodin. Dobro, i ovaj gospodin što je sad, htio sam reći isto vezano za ove sportske objekte, odnosno vraćanje kamata. Ovaj ko je Zenc imalo pratio šta se sve gradilo u zadnjih 10 godina, to su skoro isključivo sportski objekti. Arena, atletski stadion, sada je Zenica je platila, općina Zenica, renoviranje terena na ovome stadionu, da je to samo reprezentacija Zenice, a ne Bosne i Hercegovine. Dovezeno je negdje oko 3.500 tona kvaksnog pijeska iz Valjeva, samo da prevući koliko je to para i plus 100 i nešto šlepera, trave iz Beča, a plus dole grijanje ispod toga. I ti 670.000 maraka ovdje samo za održavanje da bi miševi trčali, imali trkalište tamo u ovome areni. Jer sad najgore, ja sam ono što sam i prije toga rekao, što ste vi isto potencirali, tako smo mi građani. Ja se sjećam, bio sam na otvaranju te arene. I posle toga načelnik se tako hvalio, voditelj je rekao, potrošili smo 37 miliona. Međutim, načelnik se pohvali, posle ne 37, 38 miliona. Umjesto da se pohvali, uštedili smo bratu pola miliona. On se pohvali da smo više potrošili. A onda usput čuje jednog građana, izvinite na izrazu, za prethodnog načelnika. Upak jedan nije nam ništa napravio, a vidi šta nam je napravio za 4 godine. To smo mi građani svi krivi. Ovdje stadion atletski, ja svake subote nedelje dođem tu, tada se održavaju ove, kako se zove, sportski takmičenja. Nisam ni jednog jedinog gledalca vidio posle Balkanijade na tu. I mi to sve šutimo. Kako se jedan stadion otvori, tako sportski. Na radio Zenicu gdje su bili prisutni par ministara i pitala gdje idu pare. Poslije toga jer su doznali koje je znao, su se okomili i dok i firmu nisu zatvorili, nisu se okavili. Što znači pojedinac kad pita? A Boga mi od skora kako dobro stoji sa Zločkom Ladunđijom, ja ne mogla da prođem na konkursu ni za javni licej. Verujte, sa svim kvalifikacijama i da dokažem da to znam da radim. Prije 7 godina sam tu rečenicu pitala i to mi se desilo. A rekli ste unapređenje i rad mladih, istraživački rad i ostalo.
znate kako kod nas na birovu kaže direktor za biro za zapošljavanje? Ako ti misliš da ćeš sa prosjekom 9, 7, 5 da nađeš sebi radno mjesto, varaš se. Nego babu za ruku pa od firme do firme tražiš. Tako se kod nas cijene odlični studenti. Jeste, upravo. A o poštenju i korupciji zemci da ne govorim. Gdje se dok stoji autobus završi fakultet, čuva povere, odete u partiju koji ću dobijeti posao. Što je bacio bombe tamo i riješio egzistencijalne probleme? Pa ne možete, ne možete nas previše. Kako zaustaviti njihovo rasipanje? Na primjer, svi smo mi Zeličani svjesni smo parkinga Zenca. Ima ih preko 3000. Parkinzi Zenca su prikazali finansijsku dobit za prošlu godinu 900 maraka. Smiješno. Smiješno, ja plaćam 900 maraka. Velike troškove. Arena, svi se vežemo 90% za Arena. Arena je prikazala finansijsku dobit 12.000, s tim da od općine uzima 150.000 općine. Budući vješnici očigledno nisu našta. U prošle godine bilo 150.000. Ali su prikazali finansijsku dobit 12.000 maraka. To su vješni. A imamo Arenu, imamo Kameroviće, imamo bazene, imamo kako zaustaviti tu lažnu predstavljanju? Prvo jednostavno, znate, onaj ko zna u svom poslu, što će reći ekonomiji, kad vidi finansijski izvještaj, onda vam kaže, na primjer, vidite, ovo je falš, ovdje je laže, i to je lažno prosjeti, i onda postoji pitanje odavno. Dok god se finansijski izvještaj samo amin, a nažalost na svim nivoima je tako i kad revizija radi, dokle će biti tako da se poširaju podaci. Prikažu se, naduvaju se troškovi, naduva se sve živo, ili najčešće, kažem, kroz naduvavanje troškova i ne prikazivanje života. Znači, ide na crno. Kao što recimo partija, ko kaže da polazimo od neću da sad krivim, znate, uvijek se kaže ono krivi onaj što zaplaćuje parking, pustio je 100 vozila, a samo jedan blok ustao, na primjer. Sad ima automat. Da, a kažem, uvijek smo ono bili skloni, nije kriv direktor, nego onaj na parkingu, majku, njegov što stoji na zvijezdi, po čitav dan, mislim, oni. Sad ima automat, automatično je čisto, da kažem, ako ne može nešto dobro, 900 maraka prikazati dobiti u parkingu. 900 maraka već. Zato kažemo da se s druge strane, ako se vidjela financijski izvještaj, mogu da pretpostaviti da se troškovi od dana dovoljte. A vjerovatno su automate, Pa se kaže nadzor, održavanje, pa tu se napiše